дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат илму маориф ҳамчун пояи асосии рушди давлат ва кафили пешрафти ҷомеа мавқеи муҳим пайдо намуд. соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ бо сиёсати хиратмандона ва таваҷҷуҳи пайвастаи давлату ҳукумат бахшҳои илму техника, таҳсилоти олӣ, технология ва омодасозии кадрҳои баландихтисос ба марҳилаи нави рушд ворид гардиданд. маҳз дар ҳамин давра заминаҳои мустаҳками рушди илмҳои техникӣ, воридсозии технологияҳои навин ва ташаккули муҳити донишбунёд дар кишвар тақвият ёфтанд. дар ин раванд донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ, яке аз муассисаҳои пешсафи таҳсилоти олии касбии кишвар дар рушди илмҳои техникӣ, тарбияи муҳандисони соҳибкасб, таҳкими иқтидори илмии техникӣ ва омодасозии кадрҳои ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир саҳми арзишманд гузоштааст. донишгоҳ дар тӯли фаъолияти худ ҳамчун маркази муҳими илму инноватсия, муҳандисӣ ва технология шинохта шуда, дар пешбурди соҳаҳои стратегияи иқтисодиёти миллӣ, аз ҷумла энергетика, нақлиёт, сохтмон, технологияҳои муҳандисӣ ва инфрасохтори мамлакат нақши муассир дорад. имрӯз дар шароити рушди босуръати технология, рақамикунонии иқтисодиёт ва тавсеяи инфрасохтори истеҳсолию нақлиётӣ, масъалаи омодасозии мутахассисони баландихтисоси муҳандисӣ аҳамияти бештар касб менамояд. зеро рушди устувори ҳар як давлат бе мавҷудияти низоми пурқуввати нақлиётӣ, шабакаҳои муосири роҳсозӣ, логистика ва инфрасохтори муҳандисӣ ғайриимкон аст. аз ин рӯ муассисаҳои таҳсилоти олӣ вазифа доранд ки мутахассисони донишманд, рақобатпазир ва дорои малакаҳои амалиро барои бозори меҳнат омода созанд. факултети нақлиёт ва инфрасохтори роҳ ҳамчун яке аз воҳидҳои бонуфузи донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дар омодасозии мутахассисони соҳаи нақлиёт, роҳсозӣ, логистика ва инфрасохтори муҳандисӣ мавқеи махсус дошта, дар рушди иқтисоди миллӣ ва татбиқи ҳадафҳои стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми назаррас мегузорад. фаъолияти факултет пеш аз ҳама ба татбиқи сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди низоми нақлиётӣ, баландбардоштани сифати таҳсилоти муҳандисӣ, воридсозии технологияҳои инноватсионӣ ва таҳкими иқтидори илмӣ техникии мамлакат равона гардидааст. бо дар назар дошти аҳамияти стратегии соҳаи нақлиёт барои рушди иқтисоди миллӣ, омодасозии кадрҳои касбӣ дар ин самт ба яке аз вазифаҳои муҳимтарини муассиса табдил ёфтааст. факултети нақлиёт ва инфрасохтори роҳ соли 2007 баъд аз барҳам хӯрдани институти нақлиёт ба ҳайати донишгоҳи техникии Тоҷикистон ворид гардид ва дар тӯли солҳои фаъолият дар он давра дар факултети нақлиёт ҳамагӣ 2 кафедра фаъолият мекардам. соли 2022 факултети нақлиёт ба факултети нақлиёт ва инфрасохтори роҳ бо илова кардани кафедраи сохтмони роҳҳо, иншоот ва коммуникатсияи нақлиётӣ мубаддал гардид ва аз соли 2022 инҷониб дар факултети нақлиёт ва инфрасохтори роҳ 4 кафедра фаъолият менамоянд ва мутахассисонро дар соҳаҳои гуногун омода менамоянд. дар факултети нақлиёт ва инфрасохтори роҳ 4 кафедра фаъолият доранд. ин ҳам бошад кафедраи истифодабарои нақлиёти автомобилӣ, кафедраи истифодаи техникии нақлиёти ҳавоии рӯи оҳан ва киштиҳо, кафедраи сохтмони роҳ, иншоот ва коммуникатсияи нақлиётӣ ва кафедраи ҷузъои мошин ва мошинҳои сохтмонию роҳсозӣ. ин кафедраҳои номбаршуда мутахассисонро аз рӯи 15 ихтисос омода менамоянд. дар тӯли фаъолияти худ факултет садҳо нафар муҳандисон, лоиҳакашон, мутахассисони нақлиётӣ, роҳсозон ва коршиносони соҳаро омода намудааст ки имрӯз дар сохторҳои давлатӣ, муассисаҳои истеҳсолӣ, ширкатҳои сохтмонӣ, ташкилотҳои нақлиётӣ ва корхонаҳои муҳандисии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти босамар доранд. ин нишондиҳанда аз нуфуз, эътимод ва нақши муассири факултет дар рушди кадрии мамлакат шаҳодат медиҳад.
یکی از خصوصیت‌های مهم فعالیت فاکولتت مطابق نمودن روند تعلیم به طلبات زمان و معیارهای بین‌المللی تحصیلات میباشد. امروز آموزش در فاکولتت در زمینه اصولهای معاصر پداگوژی، تکنولوژی‌های رقمی، برنامه‌های تعلیمی نو، تجهیزات تکنیکی و آزمایشگاه‌های مجهز برآمده شده است. چون این روش به دانشجویان امکانیت می‌دهد که در برابر از خود نمودن دانش‌های نظریوی، این چنین تجربه عملی کسبی را نیز صاحب گردند. فاکولتت نقلیات و انفراستراکچور رو اختصاص‌های گوناگون دارد. اختصاص‌ها در سمت نقلیات روی زمینی، یعنی نقلیات اتومبیلی، نقلیات راه آهن، ساختمان راه و انشاءات‌های نقلیاتی و در سمت نقلیات هوایی متخصصان آماده میکند. یعنی یکی از کافه‌هایی که از ابتدای تحصیلی دانشگاه فعالیت دارد، این کافه استفاده برای نقلیات اتومبیلی میباشد که در این کافه متخصصان از روی اختصاص‌های وابسته به نقلیات اتومبیلی آماده میشن، مثلا اختصاص خدمت رسانی اتومبیلی، اتومبیل و خوشگوی اتومبیلی و از سال 2025 سر کرده در این در پایه کافدرا، یعنی در بعضی کافدرا اختصاص نوی که به طلبات زمان موافق است، یعنی اختصاص اتومبیل‌های برقی و گیبریدی قبول دانشجویان را آغاز کردن با اختصاص مذکور، چون که اختصاص مذکور بسیار سرطلب است، چون که می‌بینیم که نقلیات برقی این یک نوع نقلیات سبز است، چون که پرتوهای به واسطه گازهای زهرناک و گلخانگی ندارد و در این زمینه ما با استادان کافدرا با دستگیری رهبری فاکولتت و دانشگاه این اختصاص رو تشکیل کردیم، برنامه تعلیمیش تهیه کردیم، نقشه تعلیمیش تهیه کردیم و علاقه از کورس یک در سال 2025 ما 50 نفر در روزانه و تقریبا 25 نفر در شعبه فاصله‌ای دانشجویان رو قبول کردیم. دانشجویان بسیار شوقمند هستند، توجهشان که زیاد است، از آنها متخصص آماده کردن امکان دارد، چون که خودشان بسیار با توجه هستند و ما کوشش میکنیم که در این سمت با آن رو دستگیری کنیم، چون که این اختصاص که ادبیات در این سمت بسیار کم است. کتابی درسی در این موضوع تهیه کردیم، بعضی کتاب‌های وسایل تعلیمی دیگر هم تهیه کرده استادیم. در فاکولتت نقلیات و انفراستراکچور راهی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان 2 آزمایشگاه مجهز با تمام اسباب‌های حاضر زمان پیشرفته عین حال ما قرار داریم و آزمایشگاه سنجشی مصالح‌ها که در این آزمایشگاه به واسطه تمام نمود مصالح‌های ساختمان راه‌ها سنجش گذرانده میشه، از جمله سر کرده از سنگ‌های طبیعی تا سمنت بتون، آسفالت بتون نمونه‌هایش آماده کرده از روی معیارهای ساختمانی آماده کرده سنجیده گذرانده میشود. پیشرفت انفراستراکچور راه‌ها در نقلیاتی در کشور نشان می‌دهد که متخصصان ما در این ساحه از متخصصان خارجی یا اینکه دیگر دولت‌ها کم نیستند. در این روند سهم دانشگاه، سهم کافدرا به نهایت نظررس است. ما می‌توانیم که در این شرایط حاضر اقتصادی پیشرفت مملکت متخصصان جوابگو با نظام بین‌المللی حتی آماده نموده به کار پیشنهاد نماییم. فاکولتت دارای پایگاه مستحکم علمی تعلیمی بوده، در آن آموزگاران صاحب تجربه، عالمان ورزیده، محققان و متخصصان دارای درجه‌های علمی فعالیت می‌نمایند. محض فعالیت پرثمر هیئت پروفسوران و آموزگاران امکانیت فراهم آورده است که صفت تحصیلات و سطح آمادگی متخصصان به طلبات امروزه جوابگو باشد. امروز در فاکولتت 4 کافدرای تخصصی فعالیت نموده، از روی 15 اختصاص زمانوی آماده سازی متخصصان را برآورده است. سمت‌های تعلیمی، بخش‌های مهم اقتصادیات از جمله نقلیات، راهسازی، لوجستیکا، انفراستراکچور مهندسی، استفاده تکنولوژی‌های معاصر نقلیاتی و اداره‌کنی نظام‌های نقلیاتی را فرا می‌گیرند. این حال در فاکولتت نقلیات و انفراستراکچور را هیئت کارمندان آموزگاران با 45 نفر آموزگار میرسند.
дар факултети нақлиёт ва инфраструктураи роҳ як нафар доктори илм профессор ва зиёда аз 15 нафар унвондори доцентон кор фаъолият доранд. факултети нақлиёт мутахассисонро аз рӯи ихтисосҳои самти роҳсозӣ, аз рӯи ихтисоси самти нақлиётҳои барқӣ ва гибридӣ, аз рӯи ихтисоси дастгоҳи бесарнишинӣ парвозкунанда ва ҳамчунин дар факултети нақлиёт ва инфраструктураи роҳ аз рӯи ихтисоси сохтмони роҳи оҳан роҳ ва хоҷагии роҳҳо, инчунин сохтмони кӯпрукҳо ва гузаргоҳҳои зерзаминӣ ва таълимоти касбӣ, ташкили ҳаракат дар роҳ, автомобил ва хоҷагии автомобилӣ аз рӯи 15 ихтисос мутахассисонро омода менамоянд. дар кафедра аз рӯи 3 ихтисос, яъне мошинҳои сохтмонию роҳсозӣ, таҷҳизот ва нақлиёти борбардор, ташкил ва технологияи хизматрасонии техникӣ ва хизматрасонии техникии лифтҳо ва эскалаторҳо мутахассисонро тайёр менамоем. кафедраи ҷузъҳои мошин ва мошинҳои сохтмонию роҳсозӣ вобаста аз сохтмони зиёд дар кишвари мо зарурат пайдо шуд ки барои хизматрасонии техникии лифтҳо ва эскалаторҳо ихтисоси нав кушода шавад. аз ҳамин ҷиҳат мутахассисонро дар ин соҳа мо тайёр мекунем. донишҷӯёни мо дар зинаи бакалавр илмиомӯзанд ки аз 4 сол иборат аст. дар давоми таҳсил донишҷӯён ҳам дарсҳои амалӣ ва ҳам дарсҳои назариявиро анҷом медиҳанд. яъне дарсҳои назариявӣ дар донишгоҳ гузаронида мешавад, дарсҳои амалӣ дар ҳангоми таҷрибаомӯзии таълимию истеҳсолию пеш аз дипломӣ дар корхонаҳои саноатӣ ва иншоотҳои сохтмонӣ. ихтисосҳои амалкунандаи факултет мутобиқи талаботи бозори меҳнат, рушди инфраструктураи мамлакат ва равандҳои нави технологӣ таҳия гардида, барои омодасозии мутахассисони рақобатпазир заминаи мусоид фароҳам меоранд. ҳамзамон кафедраҳои факултет фаъолияти таълимӣ, илмӣ ва амалии худро пайваста такмил дода, дар ҳамкорӣ бо сохторҳои давлатӣ, муассисаҳои истеҳсолӣ ва ташкилотҳои соҳавӣ барои баланд бардоштани сатҳи дониш ва малакаи касбии донишҷӯён тадбирҳои муассир амалӣ менамоянд. ҷалби донишҷӯён ба корҳои илмӣ тадқиқотӣ, таҳияи лоиҳаҳои муҳандисӣ, корҳои таҷрибавӣ ва омӯзиши амалӣ яке аз самтҳои муҳими фаъолияти факултет ба ҳисоб меравад. ин раванд дар ташаккули ҷаҳонбинии касбӣ, рушди қобилияти таҳлилӣ ва баланд бардоштани маҳорати техникии донишҷӯён нақши муҳим мебозад. дар кафедраи сохтмони роҳҳо, иншоот ва коммуникасияи нақлиётӣ бо роҳбарии мудири кафедра, устодони кафедра, донишҷӯён ҳамасола ба намуди ҳамин амсилаҳои донишҷӯён бо фикру мулоҳизаи худ макетҳо тайёр мекунам ва аз диди худ анамун мушкилотҳо, анамун камбудиҳое ки имрӯз дар самти роҳ дида мешавад, донишҷӯён бо пешниҳод намудани анамун камбудиҳо бо воситаи амсилаҳои самти мубрами рӯз амсила тайёр мекунанд ва фикру алоҳидаи худро пешниҳод мекунанд ки аз қабили мисол таваққуфҳои гӯем ки баландошона ва инчунин иншоотҳое ки ёрирасоне ки дар роҳ ҳаст, донишҷӯён аз фикру диди худ пешниҳод мекунанд барои бартараф намудани анамун камбудиҳо аз ҷиҳати гӯем мисол тамба шаве ё ки кам кардани хисороти анамин ташкили ҳаракат дар роҳ. дар соли таҳсили 2025-2026 аз ҷониби устодону муҳаққиқони факултет 14 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои байналмилалии пойгоҳи Scopus, 32 мақола дар маҷаллаҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 27 мақола дар пойгоҳи RINS ва 18 мақолаи байналмилалӣ
ба нашр расонида шудааст. ин нишондиҳандаҳо аз фаъол гардидани равандҳои таҳқиқотӣ, афзоиши ҳамгироии илмии байналмилалӣ ва иштироки фаъоли олимони факултет дар муҳити ҷаҳонии илм шаҳодат медиҳанд. ҳамзамон дар ин давра 2 китоби дарсӣ таҳия ва нашр гардида, инчунин 7 нахуст патент ба даст оварда шудааст. ба даст овардани патентҳо далели рушди тафаккури ихтироъкорӣ, тавсияи корҳои инноватсионӣ ва иқтидори баланди зеҳнии ҳайати омӯзгорону муҳаққиқони факултет мебошад. адабиёте ки дар ин самт аст одатан аксарияташ ба забони англисӣ аст ё дигар забонҳо, чунки маҳсулоти асосие ки нақлиёти автомобили ин одатан дар кишварҳои Аврупо ва аз ҳама бисёре ки ба мо кишвари мо ворид мешавад, аз ҷумҳурии мардумии Чин ворид мешавад, ки бо худ ягон хел дастурамали ё ба забони хитоӣ дорад ё ба забони англисӣ. ва мо бояд барои донишҷӯёни худ онро ба забони худамон, ба забони давлатӣ, ба забони тоҷикӣ омода кунем, то ки но тавонам бо чунин автомобилҳои барқӣ сар кор дошта бошам ва дигаронро низ омӯзанд, чунки вай мутахассис танҳо барои худаш намешавад, барои ҷомеа зарур аст. ва бисёр нозикҳои дигаре ки ин техника дорад, бояд با اون آشنا باشند. автомобили барқӣ пеш аз автомобили муқаррарӣ пайдо шудааст. Яъне агар аз автомобили дорои муаррики ки дар он сӯз агар 1885 бошад, автомобили якуми барқӣ тақрибан 1841 аст. Яъне хеле пеш аст. лекин сабаби рушд накарданаш аккумулятори бисёр вазнин буданд, аккумулятори он давра. ва нархи сӯзишвории нафтӣ арзон буд ва ин дар давоми асри 20 пурра мехел омад. از ابتدای عصر 21 سال کرده وقتی که اکومولاتورهای لیتی ایونی اختراع شدند و مورد استفاده قرار گرفتند، اوستا اتومبیل‌های گیبریدی پیدا شدند. بعد از وی به تدریج به اتومبیل‌های برقی گذشتند. اون سیستم اساسی اتومبیل موندند، لیکن قسمایی که نو شدند بچه‌ها باید بسیار دانش خوب از فن تکنیک برقی داشته باشند که تکیه‌ها همون است. дар шароити муосир ки рушди инфрасохтори нақлиётӣ яке аз омилҳои муҳими пешрафти иқтисоди миллӣ маҳсуб меёбад, нақши муассисаҳои таълимӣ дар омодасозии мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи бозор боз ҳам муҳимтар мегардад. Факултети нақлиёт ва инфрасохтори роҳ бо такя ба таҷрибаи омӯзгорӣ, имкониятҳои илмӣ техникӣ, навоварӣ ва ҳамоҳангӣ бо талаботи ҷаҳонӣ имрӯз ҳамчун маркази муҳими тайёр намудани муҳандисони соҳибкасб اعتراف گردیده است. سال 2025 با دستگیری و کمک ریاست دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در فاکولته نقلیات و انفراساختار را یک چند اختصاص‌های نو زمانوی گشوده شد. از اون جمله اختصاص اتومبیل‌های برقی و گیبریدی. فاکولته نقلیات در زمینه کافی استفاده بر نقلیات اتومبیلی این اختصاص گشوده شد، اتومبیل‌های برقی و گیبریدی. و عین حال در این اختصاص زیاده از 45 نفر دانشجو در شعبه روزانه و 20 نفر در شعبه فاصلوی با کورس یک داخل شده و کورس یک رو ختم نمودند. و دیگر اختصاصی که در فاکولته نقلیات و انفراساختار راه گشوده شد این استفاده بری تکنیکی دستگاه بی‌سرنشینی پرواز کننده میباشد. و امسال ما با یک اختصاص نو زمانوی شدیم که نام این اختصاص خدمترسانی تکنیکی لیفت ها و اسکالاتورها میباشند. کافدرا و فاکولتت در سمت تعلیم، تربیت، علم و رابطه ها روانه کرده شده است. امسال ما در سمت تعلیم جهت آماده نمودن متخصصان و با بازار مهنت جوابگو نیت داریم که در فاکولته نقلیات و انفراساختاری را یک اختصاص دیگر با نام استواردس ها در زمینه کافدرای استفاده تکنیکی نقلیات هوایی و روی آهن گشاییم و دیگر اختصاص نو زمانوی وابسته به هدف چهارم استراتژی کشور که سلامت‌کنی با صورت کشور میشد این اختصاصی اتومبیل سازی به حساب می رود. نیت داریم که در سال آینده این اختصاص را گشاییم و از روی این متخصصان را آماده نماییم.
با اطمینان میتوان گفت که دستاوردهای فاکولتت نه تنها نتیجه فعالیت آموزگاران و محققان، بلکه بازگوی سیاست سازنده دولت در سمت رشد علم و معارف و تیار نمودن کادرهای صاحب اختصاص می باشد. در پرتو 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، چنین مؤسسه های علمی تعلیمی همچون نیروی پیشبرنده جامعه دانش بنیاد، اقتصادیات اینوواسیونی و رشد استوار ملی اهمیت خاص دارند. فاکولتت نقلیات و انفراساختار راه با تکیه به امکانیت‌های معاصر تعلیمی، اقتدار علمی، تجربه آموزگاری و روش‌های اینوواسیونی امروز همچون یکی از مرکزهای مهم آماده‌سازی کادرهای مهندسی در کشور موقع استوار کسب نموده است. نتیجه‌های فعالیت علمی تحقیقاتی، دستاوردهای نشری، اختراع‌کاری و همگرایی با نهادهای استحصالی و علمی از آن شهادت می‌دهد که فاکولتت در راه مطابق شوی به طلبات جهانی معاصر قدم‌های استوار می‌گذارد. ادامه چنین فعالیت سازنده در آینده نیز برای تحکیم نظام نقلیاتی، رشد انفراساختار راه، پیشرفت ساحه مهندسی و تطبیق هدف‌های استراتژی جمهوری تاجیکستان زمینه مساعد فراهم آورده در بنیاد جامعه دانش بنیاد، اقتصادیات رقابت‌پذیر و رشد استوار ملی سهمی ارزشمند خواهد گذاشت.